insizwa amabheki senza kanje awubheka yawezwa manje bhatha angeke ungenzeli ukuthi uma sengingasathandi sisho kanjalo kumsukula kaphintshisa untombi zake nazimqoma ngoba zimthanda zamqoma ngokufuna ukwazi ukuthi kudliwani kuwo baze emzimkhulu kaMthwani isigodi la ngiqhathwe khona mbheka uzongizwa awubathi untombi ziyamhuba ziphosa kofenisi simfuna ukhisi ngekani ngenxa yenhlanzeko ngiphathe esibopho esibheja ugazi cisha usazi wena ngoba usalubhasha wakho njalo amazi umshangu nangakini ngisizwa leli gama likathula sibabuye angilicoshanga phansi bafana ngelinye ilanga komele kuvele kayihlaba wahleka kancane uchitha umcimbi umfoka mjulu wathi lapho sibabuke mfana wami ungabi sabayela ngihlaba ngiphakathi estudio esikhulu e-2088 edladleni production nawe yezwa ukuthi uqubula kanjani badukhule bahlala sibabuza awubuzi nje bahlala isitolo simfoka shenze kanjeni ungabayini awubathi umfana odlala iginci zamadoda wakhuphuka uzuma lapha kumabheskit bathunele ziyahlehla ibhikelele khona ekhaya komama madoda wakuyisishukuzi ngimphethe umakhehlana umfokankosi lapha keyboard ngihlaba ngesabe engathi nawe uyabona ukuthi ngiphethe isikimi esiqinile nje useyosala ehlanganisa umfokavilane lapha ematafuleni siloko sishilo nje kuyoze kulamlelo nithuna siloko sithi khuluma ngomlomo khuluma okwazi Washimizi wafabantu nansi intombi exabanisi washimizi wafabantu awu ngenxa yale ntombi yodwa washimizi wafabantu ngenxa yale ntombi yodwa washimizi wafabantu ngenxa yakho thuthizini